Bali simakomi. Yes. Nima mweta mateni. Yes. Wakuria kinango. Ena kaona iwa kamutangite ndu he andu miaka ikinyaga ukagia to irritation na maundu manini muno. Yes. Riu no na mundu mukuru ikarite oro uguo. Nigua kwira horia thimu yo nawe ni munenya andu muno. Nege gani? Yona andu akuru ni matekaga offense ya riri. Yes. Andu ya marika maya manini gutinda thimu-ini muno. Akona you are very antisocial. So they get irritated as the older you get, the more you get irritated by small things. Mwana uyu we utinda ikirira haha. No mwana tu kile kemora. Ekunyina. Ile tiongithio hana heo irio. Ndukimwongithia kare ni atigire kuonga ni akiheo kiria riaga. Eburu ni araka yoro to maundu very minor, very pet. Bale kama ukaigwa heria nyau eno haha. Kwala wewe. Ebali sima komile. Ni ato ile gitangatho kwiruro Dean. Mateni wake na gofu. Yes. Kwiruro Dean. Na no Dean ari ni nene ya kanitha. Koguo gitangatho kiu ni kuga arenda ikinyire Dean ari. Tidare yaku size ya wodi. Yes. Rurodini ni mundu wina makanitha maingi. Yes. Ni ria nene. Gitumire ni arona itura tari ramwaga muno to ni arega kugura wadinga wake wa mutokaya. Ni arega kugura ngari. Yes. Na niki marakegiana na ngari na itura. Riu ri ni arona itura retira iyo ke kinyari akiria kuya personal. Magomine aragurire personal. Yes. Ya gwikuwa. No ni gitura ari. Ni ona tari na kindu gito misconception. Kana perception area etavati. Riu ni aneni kianirira. Ni arauga ni aguthima kanitha mothe. Gukianirwa akoro hado akoro hau. Yes. Igwire. Na ni oraki draftire. Tondu ngari ria ya kugura ri. Manyithirie na muru uri uramu boostire ri. Araurie sienta. Na ti njeru nino ya maitho magithii uruguri ni no njeru ni na kaundu ihana isiente no njeru yo kaundu ina kongura ni kidogo na utuike no yatene ni ihana kuma iyo nao ndio ngari ya murigo. Yes, ni iga murigo na ni ndiwe ikuwa irandu anana ku Leo mateni bale simba komiri itangatho yake no kiraithia mbere kunyagio ni muramenyithia ni mushirika witu mwe witagwo Faris Makumi niagite na kigire kona marakara nyenda ukimumanyithia ati ngari yake ti matatu nyararaka ni kwerwo moko bara Muthuri ucio ni aruga magana kanina tukubara muhe ngari yake gitio kiria kiho ngari yake ni KBA ikarigia na timu icio ikarigia na ti mwana ngari yo arangi wa matu kana kifu Mwatiga kumuera moko ndaragikena na ni nyandike imani ya Bwana gicicio-ini kia mbere na niri na bodi iguru muthuri ucio ti mukenu na ni araugia tuhinyiririe kwihindia heire nyina wa mangi lift mena wa masi na wa kogi igeria ria uria kumuriha ritina mukenia ni maramuneire mundu 50 na ndanakena ngari iyo kiri yake kiumbe narakihinyiriria mena muka ni ngari personal ni undu andu aria matoi kuri insurance cia PSV yake ni personal
Nito kiuria tondu ti kaundu kanene. Mwae kumuera moko e bara. Ni ararugamio. Tondu magiko ni cienta na ni guthiuria. Ni cio ikua andu kinango. Kwaja kundu guothe riu kwageire rami cia gutonya macindani. Ndungiaga cienta. Riu anake tondu makinyire uri kimenyithia kiu ri. Ni maramuera moko deliberately. Rugagio kamuonia kandi rugoko. Anza kuma na nyahunyo makora na ndake kimakinyira ihenya. Kwendani kabisa. Mweshiro ne nduthi. Kwenda sana wewe. Zai wajo yorare yake wewe. Hata ulisa choguo. Kalia wewe. Nakeri pari thima komire. Tipo kenu nenda itura rete kire stitch yake. No gari ile arahurire ri. Yes. Ni aratuma hayo boko bara. Era mo wacha na foto wandu.